Dem baş temaşevanın neja em li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne. Îro mêvanê me cîgirê hevserokatiya Rêveberiya Xweser ew Bakur û Rojhilatê Sûriyê Birêz Bedran Çiya Kurd e. Birêz Bedran Çiya Kurd hûn bi xêr hatin bernameya me ji bo ku ew derfet ve ji bo me ava kir. Spas ji bi xêr hatin. Spas dikin. Em ê îro geşedanên li Rojhilata navîn û her wiha ev geşedan çawa bandora xwe li ser Bakur û Rojhilata Sûriyê dikin, em ê wan bi Birêz Bedran Çiya Kurd re bax. Bi geşedana dawîn em dixwazin dest pê bikin. Demekê Kurd beriya niha Trump şara li ABD civiyan yek şixalê girîng Bakur û Rojhilata Sûriyê bû. Gelo derbarê vê hevdîtinê de çi agahiyên destê we de hene an jî çi ragihandin ji we re hatin? Rastî em ve hevdîtina ku çêbû di naberê serokê desthilata demkî ya Sûriye û Trump da em vê hevdîtinê gelek girîng dibînin watek mezin didine. Ev dibe weke destpêkeke nû ji bo Sûriyê ji bo pêşxistinên têkilên xwe bi welatên Rojavara. Yani di Sûriye ji ew pozisyona û eksena ku berê bi welatên Rojhilat re danîstanên dikirin ji salên pêncî û virva. Îro temamen Sûriye bi va têkilî û hevdîtin û li hevkirinên ku çê dibin eksen diguhore. Yani guhartineke stratejîk çê dibe ji bo Sûriye û gor wê hêdî wê siyaset û xebatên xwe wê bimeşîn û diyar bike. Em bawarin wê eva bandoreke mezin li tevayê herêmê bike. Ji bo vê yani weke ku me jî şopand di ve hevdîtina de mijarê ku hatin nîqaş kirin yek tevlîbûna Sûriye ya koalisyona navdewletî li dijî Daeş. Tabii vêna ji bo desthilata demkî û hêzin ku ev desthilat jê çê dibe tevlîbûna koalisyonê pir girîng e. Eva tabii praktîk da wê îspat bibe ku ev desthilat çiqas dikare biryar û helwesteke zelal bide ji bo ku li dijî Daeş tekuşîneke xurt bide û her wiha li dijî va grupên tundrew û cihadîst yê dindirî Sûrî li hemberî wan jî tekuşînekê bide. Çimkî evana jî weke şertekî ne li pêş desthilata demkiyê Şamê ji aliyê Rêveberiya Amerîka ve hatine danîn pêşwana dibe li ser vêna xebateke cidî bike. Yani desthilata demkî divê bi va tevlîbûna xwe koalisyonê mesafeteke gelek mezin naberê xwe va grupa da veke û li dijî wana tekuşînekê bike. İnha şêwazê tevlîbûnê tabii vêya gelek tê nîqaş kirin. Qaserî ku me ji daxuyanên resmî me fêr bûn û me bîstin dibêjin wê tevlîbûneke di astê dayînistandinên agahiya bin, alî lojîstîk da be. Weke ku wê li ser erdê di alî leşkerî da rast tevlî operasyonan nebe. Yani daxuyanên fermî wisa ne. Lê bêguman em jî dibêjin heyan ku ev desthilat weke endameke aktif tevlî koalisyonê tev bigere gelek pêvajo jê re lazim e, gelek dem jê re lazim in. Divê kî navxa da gelek guhartin çê bike, di alî siyasî da, di alî hişmendî da, di alî eskerî û ewlehî da vêna gelek dem jê re lazim e ku bikan be têkeve nav tekuşîneke wisa. Ji bo vêna em dibêjin wê divê demê da hîna jî qesed weke hêzekî stratejî bingehîn bimîne bi koalisyona navdewletî re di tekuşîna bi Daeş re. Wê yani ev gotinê ku têne gotin wê êdî koalisyon zêde girîngî nede qesedê weke ku işte alternatîfê qesedê ava dike ser rêya Şamê re tabii ev gotin ne rastin yani. Qesed erkek xwe heye wê erka xwe dewam bike û Şam jî hinek erk jî re hatine dayîn wê erkê xwe vî şeklî dewam bike. Dibe mümkün e cardî yani ittifaq çêbibe di naberê artêşa Sûrî û Qesedê de lê cardî ev erk wê werin berdewam kirin.
جبو روجاوا تایبت آگاهی کی درباره هفدتنی دا انجام میده هاتن گوهی و آن نه قصدی تشتن کو ما بیستن tabii بجارة قصدي اتفاق دهي آداري دروجة بيدا بو وكا ريبابليا أمريكا دبي دربيدا خاصة فهم بك كو اف ديالوكا ما تشاوا دمشق جريبابليا الشامي برسية كو اف ديالوگ باشي نباش دمشق قصدي ما فهم كه بشكل كه بوزيتيف نزيك بونه وريبابليا أمريكا دبي درباره دا تكاس كريه كو بيوست ev pêvajoya diyalog û muzakere zû bimeşe û pêş bikeve û itîfaqa dehê adarê dibe pêk were û tekîd kirine ku ew piştgirin ji bo ku itîfaqa dehê adarê were pêkanîn li ser erdê. Ji bo vê jî pêvajoyên pêş rojên pêş wê ji bo ev pêvajoya diyalog wê hinek civîn çê bibin û nîqaşên ku berê manî امی دوام بکن دوی درباره دا یعنی جه کو نقاش هم گشتی جور دا تمام بکی یعنی جاردی نقاش و ناگر سری جبر کو هنک تشت به درکیجی ملحف کرنه یدی هنک دتای و آیرنتی مانه و لسروانا نقاش چه ببه تایبت بو مجارا قصد و آسایش هدی دوی مجاره دا پشتی نقاشن کو بینه کرن بگینه اتفاقه که داوی از ورم و مجاری لی از خواستم دستپکی دا دستپک آخافتن و دا و بسا اوه کر هفدیتنی ناوروک هفدیتنی کر هکی ارکا شام رژیما شامه یا نو ارکا خویا امبیشن جبو تکوشینا لدیجی دایشی دا پیک وره تگو هرتنه کی چاوا لسوریه تواهی چه به باندورک چاوا بخواره بینه بگوری و افته واته که دستات دمکیه شامی گوروا ارکن نه گوروا شرط نه تبگره و شرط نه یک لدیجی و گروپ بیانی تکوشیم بکن دو پیوسته کی ما فهمو نتوان هنی بین پاراستن جاردی بن پیکرن نه چیکرن سید و همو نتوان سوری تبلی پیواجو سیاسی بن اوا ده دیار کردن کی اف دستات دم کی و جنگ خواهی اسلامی سیاسی دوی کی دور کبه ادی بر و رژیم که سیاسی همو سوری تبلی ببن اینها وینا وکه پیواجوه که پیش دستات دمکی یا سوریه و بکن به بنا بکه آنکا و بکن به هلوست بگره و بکن به بریار بده لدیجیوا گروپت بیانی شهر بکه تکوشین بکه تایبت دماکو شمندیا دستات دمکی و همو هیزو گروپن در دور وینا و گروپن بیانی و داعش یعنی گلک مسافت نابری وانده تونه یعنی گلک مجاره دا وکه هفت فکرن دا آلی باوری و فکر و ایدولوژی دا نزیکی هفتنن جبوی جی اغا وکه پروبلمه که جبو دستات دمکی وکه اصلنگیه که جدیه جبوی هم بیشن وقت لازمه که بکانه به تکه و نابا تکوشینه که جیوا گروپانه لورا اگر وینا پیک بینه بگمان و پیواجوا گوهرتنا سیاسی دستوری دوی دوام بکن او را کنه جزاین آبوری لسر سوری و هناتنا تعرف کرن حتی 6 ماه اگر و شرطان پیک بینه اف جزاین آبوری جاردی و دمه ویوارن دریش کرن و بر و کو تمامی بین را کرن یعنی اونا همو وکه ارکنج دستات شامی تینا خواستن کوانا بجی بینه اتابی وانا جه پرسینه دستات شامی بکن نکان ببکه جاردی او جزای بگرن جاردی و تکمل لیستا جاردی گور بریارا کنسای اولکار ممکنه مداخله کی ولاتن روش آبا تایبت کوالیسیون مداخله جسوری رچه بلدیجی با گروپن تندراو چونکی بریار دبن بند هفته دا گرتنه بریارا کو 27 نودونه اکو ده کنسای اولکار دا اگر ونا نکه ولاتن کوالیسیون ابخا مداخله بکن یا جاردی و روشه که نه به و سوری بر به پیواجه که هینا
گرانتر بچه با آلوستر بچه بو ویجی یعنی ام دوی درباره دا تبلیغونا دستلات دمکیه شامی هم گرینگ دبینن باستی جی دوی ممکنه دنابر مدا گلک کارن هبش چه ببن نک مساحتن هبش چه بن کام بکن بنک خباتن به ابدرا بکن و ریل پیشنه گواردن سیاسی بک عسکری بک بویژه ام به یکی گلک گرین دبینن و ام دپین کی دوی کی دستلات دمکی شامی تشن پیوست و درباره دا بک پشتی هفدیتنا شارا و دانالد ترامپ گوتن işte ev encam خوی نینی دی باندورا که نینی لسر باکور روشلات سوریه بکن لگوری آخافتنا و از دبینم دی باندورا که ارینی لی بکه راسته آن؟ بله راسته yani gelek şuruba dikin yani ittifaka Şam و Amerika ve Bakurujlat Suriye qasedi Rebiya Khosar ve li derva bibinin ne rastı. 10 sala qased şekle aktif bir koalisyon navdavleti ra kar dike و هینا جی و خواهد دیگه و بردوام جی بکرده در باره و پروبلمه که جدی تونه به و وقتی کمه دست پی گود همه حساب کوaliسیون نهال سر هزن سوریه دموکراتیکن وان ایکو گور و سیاست و استراتژیا تکوشینا دیجی داعش دبینو وکه هزه که حاضر و آمده و انجام گرج به تکوشینه ده ین دیتر هینا گلک دمو پیواجو وقت جرا لازمه دورده از اوی بپرسم دمکی نزده امبیشن پشتی وگرا شارا هفدیتنه که ریوبریا خواسر آب شارا را چه به آن؟ برنامه کسا هیه ده پیشی آمده بگمان و چه ببین چونکه هفدیتنه ما و برای چه ببوش بکو اب نقاش میکومانی ما تمام بکره او چندنا وانی واشنطن درکت بوجی پشتی وگر و جنین چه بن و اب نقاش می دیجه خودمانی و دوام بکن. پکی نقاش تواهی ام بیشن به گشتی لسر چه دمشن پشتی وگر ام بیشن هفدیتنه کی نو وره چکرن دکی جام مجار ده هفدیتنه و دوارن روشه بی جالیه و یک وقتی نقاش کردن مجار قصدی مجار آسایشه اب هر دو دوسیا بگرانی نه درکتن پیش تبلی مدخواست ام دوسیا دیتر هنه ام وان نقاش بکن وک پرورده وک سازین خدمت وک دری وک جیوا سازین سجل مدنی سجل عقاری مطار مدخواستم با مجارا نقاش بکن دستلات دمکی شامد و مجاره دا حاضر ندید گرینگی داغو کی پیوست ام دست که مجارن لشکری و اولهی ام نقاش بکن بگین انجام بکن دورت کنن برسی و چه بود؟ اینها یعنی یاما اوه کو ام براستی ام دخوازن دیالوگا ما انجام بگیره ام دخوازن بچن اتفاقه که لحب کرنک چه به دنابر مدا اول همجبوی برجوانده باکروجلات سوریه همجبوی توی سوریه و گل سوریه ام دخوازن رین دیالوگ وکری بنام نخوازن بختمه بو ویجی نقاشن بوی دوسیا لشکری و اولهی درکت پیش یعنی ما دوام کرد یعنی ام یه دیترجی حاضر دکن کوم جارن دیترجی هم نقاش بکن ریوبریا خواسر درباره انتگراسیونا رژیما نهادا آنجی تواهی ولید ده چه ده فکره انتگراسیون به واجه که انتگراسیون چه واد فکره نه مجار ما پر بزلالی نقاش کرد دما اتفاق دهی آدار چه بوجی دما کولوی داری ملسر انتگراسیون لحب کرد سر پی و انتگراسیون بخواجی ملوی داری نقاش کرد و وان تایید کرد دش در نکتن بوی وک تیگشتن و تشکو ام دادن پیش ده انتگراسیون دا اوه کو انتگراسیونه که هف تمام کری به انتگراسیونه که دموکراتیک به یعنی دمعنا کو ناسنما و اراده گل نهریم به پاراستن ونا گل گرینگه او وکه هبونا گل ما دست نشانده که ونا ممکن نین ام
جوا انتگراسیونا هفتمان کری و دموکراتیک گاوی پاشتا باویجن وقت کو نها ام بیجن نها نک مافه مهنه مافه می رواهنه خو پاراستنه پاراستنا اراده سیاسی پاراستنا ناسنامه زمان چاند سازین خدمت وانا همو به هفرا ناسنامه یک چیدی که هبونک ما چیدی که ام بنا وقت ما فن رواد بینن کو بنا امی همو شوازن و بپاريزن اوی دکو دا بنا پاراستن اوی چه سیستمی دا بپاراستن اوی گله گرینگی کو ام بنا بیجن اوی کو اوی ده سیستم که نناوندی دموکراتیک سیاسی دا بپاراستن در بای بنا ده ته سیستم دا نای پاراستن نه وقت کو دستلات شامی هنک عالی دبیجن که işte ne navendi nabe. Sistem eken navendi ve habe. Sistema navendi na va mafana nain parastin. Xelke men nikane de sistema navendi da va mafana bi kar bine jan bikin. Aksi vena de sistema navendi da eva halandine asimilasyone bi salane van zaten li serê gelê me hatine meşandin. Sistema navendi یا نتوپرست هاتی مشاندن او بو سدم انکار گلمه او بو سدم تنکرنا زمان چان دیروگ هبونا گلمه ناسنامه گلمه جهول راکر نها جاردی بنا ام نمکنه قبول بکن اصلا کی تکوشینا ما هاتی اصلا کی کو دسکفت مچه بونه ده چرچبه کومه گوتی دا و ما فانا tamamen به همو شوازن امیوان بپاریزن ایکو و مافان بپاریزن سیستم که نناوندی دموکراتیک سیاسی ونا دوی کی ده دستور سوری دا ونا به مسوگر کرن به دفکیچه نابه دوی دستور سوری دا وره تعریف کرن که رژیم سیاسی دستوری دا دوی رژیم که سیاسی نناوندی دموکراتیک به پر رنگ به هفته قبول بکن ور به bir şekilde ve garantiş bu parasına mafya be çekin ve bir şekilde ser ardı gor vena sistem be avakırın. Nahaj bu vena zemine ke perxurt bakurujlat Suriye'de hatiye avakırın ve sistem ne navendiyim. Be saziye xwa, be heza xwa vena em dixwazin va saziyên kuhenî evana weke bibin beş şekilde ji saziyên رژیمان نناوندی را ببین بشک نکو خا بحلینن نکو وک شخص یا وک معمور وک عسكر تنی وک شخص و فرد تبلیغات سازیا ببین نممکنه بو ویجی وانا دوی همو بناسنامه خواب کیملیک خواب بیراده خواب تبلیغ سازین دولتی ببین دوی چرچوه دوی مکانیزم نابری و سازین هرمی و سازین ناوندی شامی دا و mekanizme kebe çerçeve ve mekanizme de bir kar bikin bixebitin. Yani Kurt û Kurmancı rêveberiya xweser di mafên bingehîn yên Kurd û gelên din li vir dijîn tawîz nade em dikarin bibêjin. Yani rast e. Yani ev ji bu me careke stratejîk e. Divê dozê de bi hezaran şehîd hatine dayîn. Bi salan tekuşîn hatiye kirin. ایرو تجاری نه گل قبول دکن نه ام قبول دکن کس قبول نکن کو ام جواد دستکفتانا گاو پاشتا باویجن چی gerek بکش bu parasına ve ne cardi ama bükün ya per zalala و vekiliye helveste me dve derverde işte em dixwazin edi va deskefte hani de çerçeve Suriye'ke yekpar da Suriye'ke yekpar em va deskeftan'a biparisin. De seri de dinava düstura Suriye demokratik da vena parastin u hedi gor vena li ser arde va mafar va sistema berunştan. Ve basa desturan nukir makazagon naki nukir de milli entegrasyonu da ji bo ku em bêjin pêvajoya entegrasyonu bi ser keve tişta ku şam bike çine mesela hûn rêz tabii ve ji mijarên stratejîk da dest bêkirin ku şêwayê entegrasyonê ku em dibêjin ku çê bibe ew ji destûra Sûriyê da avakirina destûreke nû demokratîk ew esas bingehîne ji bo parastina
مافی همو نتوان دندری سوریه دا دو او دستور به گارانتیا آبکرنا سیستم که ننابندی دندر سوریه دا هر وها به گارانتیش بوی همو مافن کو دموکراتیک جواکی سیاسی نتوی یم پیویش بو هر کسی او دستور به گارانتی و مافنا همو به پاریزه این هاد به چرچوه دا دستلات دمکی اعلان که دستوری دمکی اعلان کرد tabi me ew qebûl nekir me gelek rexne lê kir çima ji ber ku temamen ew ittifaqa me yê dehê adarê bin pê kir niha ew îlana distûrî ya demkî ne mera nîqaşek hatiye kirin ne mera şêwek hate kirin ne nêrîna metê de hebû tenê di çerçevê komîteyeke ku wan ji xwe re diyar kiribû di wê çerçevê de ew îlana distûrî ya demkî hate çêkirin دوا اعلان دستوری در نه مافه پیکاتان هاتی زمان نه در مافه جن هاتی پاراستن نه در مافه دموکراتیک تیدا تینا دست نشان کرن همو ارکو صلاحیت دانه سرو کمار وککو رژیم که دسپوت نابندی پرشدیای به وی شکلی برای خستنده که و امری تماما ترسی وید فکرن evet ticari nabe rêkeke çareserî dendîrî Sûriyê da. Zaten pirsgirêkê Sûriye hemû ji ber ve şeklî rejima siyasî û şeklî desthilata ku heyî ber vê hemû pirsgirêk çêbûn û pêşketin kûrbûn dendîrî Sûriyê da. Ji bo vê me got pêwîst e ev ji niva were guhartin û vê derbarê de me nêrîn û pêşniyarê xwe ji bo wana dan. Yani yek ev pêwîst mesela distûr ku were guhartin دو مجارن دی یعنی پیواژوا سیاسی و پیواژوا و گوهزدا پیوست کنگره اجتماعی سوری بینه چی کردن پیوست هر کس سوری به همون رنگ خوا تبلیغ کنگره ببین اینها و دستلاتا کنگره چی کرد اما دیسا تنه رنگ خوا چی کرد بخوا و گروپ نزدیکی خوا تبلیغ کنگره بون گفتن ما کنگره چی کرد و کنگره دیالوگ اجتماعی سوری اب جاردی rengên Sûrî cûr be cûr ji vê hatin dûrxistin. Carcî em dibêjin ya şaştiyeke mezin bû û lewra êdî pê wê ev hikûmeta ku hat çêkirin işte hilbijartinê ku hat çêkirin ji bo perlemanê ev hemû di wê xetê de meşiyan. Yani xetekî yek alî bû, yek rengî bû, yek destî bû. Va sazîn ku hatin avakirin de devleti de bas saziyana pekatin Suriye gişti temsil nakin. Bu veci iro de pranya civaka Suriye'de de pekata da ev rengin cuda cuda hamu civa pevajoa siyasi ve ev pevajoa beghez narazine. Narazin rexnevani pir ciddi hene, nêrnewan pir cuda hene. Îro lêgerîneke pir feret çêdibe dendirî civaka Sûriyê da. Li derve û li hender خودی نرینن خودی پروژه سیاسی نه پرنسیب نه پیش دخینن جبو پیش روزا سوریه و نابه درباره تابی نرنمه جهنه بگلک پیکاتین سوریه نابه تکوشین و خبات گدانه کوچا ام دخازن نرینه که سیاسی هبش دنابر همو پیکاتین سوریه دا چه بکن و درک به پیش کو حقیقتا وک اراده سیاسی چه به گل سوریه کو بکن بخافرز بکن لسر هندر و لدروا و راستیه که کو ایرو پیوست ویا پیش بکه ولی حتی نه ویا راستی جاری دستلات دمکی پرکمای به تنها خود خازه وی پیواجه وسا روا ببه. Yani hon tane aslında peşniyarın xut ne tane Bakuru Rojlata Suriye bi gelemperi civaka Suriye hon dixwazin pirsgirêkên hemû aliyan bên çareser kirin. Rast çünkü ne mümkün pirsgirêka Suriye د بشکی جغرافیک تا به چاره سر کردن و د بشکی دیتر زهینه پرزگریک و که برای دوام بکن یا نه واته چاره سریه که ماینده دی سوریده ام دخوازن چاره سریه که بنگهین دندری سوریده پیش بکنه اوچی برای دستور برای آوکرنا حکومت و دستالات که نیه به تولیبون همو سوریانه اوه به گارانتیا چاره سریه پرزگریکان و وکی دیتر به بشکی تنه به هنک رستوراسیونان به هنک گوارتنین قسمی ده هنک جیا ده هنک دبره دا تنین نای چاره سر کردن کامپلت به با پرسگیری که شکل که دموکراتیک تبایی سوری ده به چاره سر کرد. بله
Divî mijarê de beriya ve ez derbasî mijara de nebim. Yani hen îtajê hatin divê pêvajoyê de gotin îşterê veberiya xweser sê fermandarên xwe ji bo entegrasyonê pêşniyar kiriye. Derbarê van îtayan da hûn dikarin çi bibêjin, çi agahiyan bi me re parve bikin? Ne ona agahiyên ne deqîqin kes ji xwe re daxivin. Lê tabii ji aliyê me de nav û lîste hatine dayîn ji koalisyonê re ji bo ku em li ser navan li hev bikin. Zaten civînê ku bêne çêkirinê van bijarana nîqaş bikin. Vê carê yani niha ve pir agahî tên belav kirin, pir tiştê negotin. Tabii weke zêde rast nînin. Vêna bihêvîne yani vê mijarê pir wisa weke ku sankî dê derve de li hevatê kirin û ittifaq çêbû îdî ev e ne. Yani pir derdo dixwazin spekülasyon bikin û malumatên şaş û agahiyên nerast belav bikin. Em bêjin bila van mijara kes zêde têkil nebe baş e û dawiyê ku em çil hev bikin, em çawa li hev bikin, em ê jirayê giştî gelê xwe re em ê her tiştekî aşkere bikin. Têkiliya we ya Tirkiye çawa ye? Çi rewşî de ye, çi astî de ye? An ji têkiliyek we heye an? Rastî lek daynistandin hene. Lê ev daynistandin di astekî ne weke tê xwastin de. Em dixwazin têkiliya me bi dewleta Tirkiye re jî pêş bikeve. Çünkü welatek cîran e, welatek eleqedar e bi pirsgirêka Sûriyê û taybet ji bo Bakur û Welatê Sûriyê bû pirsa Kurd pir eleqedar e. Helwestên wanî ku derdikevin gelek caran em vê dibînin ku çawa pêvajiya diyalogê bandor dike. Gelek tiştê ku naberê me de pêwîst em nîqaş bikin heye. Wê jî em giring dibînin ku diyalogek hebe û ev diyalog pêş bikeve. Em hewl didin ku ev diyalog pêş bikeve li ser vê esasî em tev digerin. Di wê diyalogê de ev mijar ji tê nîqaş kirin gelo. Ji ber ku di demên dawîn de işte banga qesede çek berde dihat kirin, hê jî tê kirin. Ev meseletên rojevê an jî bangek wiha ji ber çi ji we re tê kirin? Di em bêjin rojeva we de tiştekî bi vî avayî heye an tune ye? Niha divê derbarê de yani ji bo bangên Tirkiye û qesed dev jî çekê berde vêna gelek cara ji wan re hate gotin û diraya gişî de jî me got. Ku mijara qesedê mijareke Sûriye. Sûriye vegirê daye. û li ser vê esasî em diyaloga xwe niha li gel Şamê pêş dixin. û ittifaqek çêbûye dehê adarê. Di çerçevê wê ittifaqê de em dixwazin pirsgirêkê xwe weke Sûrî em hel bikin. Ev ji bo me girîng e. Niha ne rast e Tirkiye pêvajoya aştiyê û çareseriya demokratîk di hindirî Tirkiyeyê de bîne bi Rojava û Bakur û Welatê Sûrî û bi qesedê ve girêve de. Ne rast e. Ev weke biha nake sankî dixwaze hinek tişta bixetimîne di hindirî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de dixwaze bi qesedê û Bakur û Welatê Sûrî ve girê de. Tamamen em dibêjin pirsgirêka me pirsgirêkeke Sûriye di çerçevê Sûriyeke yekpar da çerçeve Sûriyeke yekpar da em vê pirsgirêkê dixwazin çareser bikin weke berê me dest nîşan kir. Yani weke rêya me yê siyasî ya çareseriyê ev e. Bu wê jî divê kî Tirkiye vê xîtaba xwe vê zimanê xwe divê berçava re derbas bike. Ev xîtab ev ziman hertim bi kar anîn li dijî qesedê li dijî Bakur û Welatê Sûrî ev zimanek weke gergintiyê çê dike, aloziyê çê dike, ne zimanekî çareserî. Eksî wê dibînin ki ev ziman pêvajiya diyalogê muzekere asteng dike, xira dike. Bi wê jî yani ev pêvajo bê asteng kirin ne bercewendê ti kesî de ye. Tirkiye faydê jê nabîne. Dibe hinek kes rançî li ser şer ku dixwazin şer pêş bikevin hene. Di Sûriyê de jî hene, di Tirkiye de jî hene.
دوی کی و اساس نیگرتن اساس نقشه‌های کوهاتی داین جالی برش اوجالان با جبوی چهار سریا آشتی سیاسی دموکراتیک دوی او اساس بیگرتن دوی درباره دا برجواندی ترکیه ته برجواندی سوریه ته برجواندی همو گلین هرمی ته ده هی مثال بیا اساسی دی کار و خبات بیکرن لورج ام بیژن پیوسته کی ترکیه دوی درباره دا هلوست و سیاست و اینا خطاب و اینا پوزیتیو به پیشگیری بده دیالوگ و مذاکره که هید نابر موشامه ده واجی بس کر یعنی دیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک هکه ام بیژن بسر کهوه دی باندوره کی چاوا ل باکور و روجلات سوریه بکه انجامک چاوا دی بخواره بینه yani em دوی قناعتی دانه yani پیوژو آشتی و جواکا دموکراتیک جبو توی هرمی گرینگه و باندوره که خواب برفرش بو روجلات ناوین هبه نه تنه ده باکور کردستان و ترکیه ده çünkü ve پیواژه شر کوب ده سالان هات کرن برز اوجالان به نقشه ریا خوا به بانگا خوا ریل پیشوی شری گرد خاصی دی کو ری دریا آشتیه دا دریا سیاست دموکراتی دا و تکوشینه بردوام بک افگله گرینگه دو وقتی که دا کدروجلات ناوین دا شر پیشت کبه که herkes تشوپینه لی جالی برز اوجالان به قرار که وها به هلوست که وها به وی شکلی ریل پیش شرکه دیتر خونی دمدرش ریل پیشه وی دگره yani hedi derece ki ren çareseri ku ve lehevkirin içtimani çevir. Lehevkirin içtimani çevir. Ya de Türkiye'de de be, de Suriye'de de be, de Irak'da da be, de İran'da da be, hatta de İsrail, Filistin'de de be ve ke formüle ki çareseri bu tevay herimi. Bu ve bina ve pevajve rast hatta naha bandura ke erini ser herimi mekriye peşistiye. Çünkü rastı her tüm Türkiye mijara Bakuri Kurdistan'ı Rojava'yı Kurdistan'ı hava geride vaka mijara ke digre dest. Avya tabi ne rastı yani ve derbarı da ha prizgereka meyheyi de Suriye'de em tuhazın de Suriye'de çareser bugün prizgereka Bakuri Kurdistan hep Türkiye'de bay çareser kirin. Ne rastı hamud xalaki da bir xatmandın. Bu ve ha em dibinin ve derbarı da ha henek peşketin henelli granın gor pediviye pevajön nameşin gerek cara veke ku astengin pir ciddi peş ve pevajö derdi Türkiye be siyaset axay be şekli le ya gring de ve müşare da yani mered şupine ku da aste şer u gergintin ku hani ew şerê giran hatiye rawastandin yani mijara agirbesê filî bijî de facto bijî hinek gav hatine avêtin ev tiştek erîniyê tabii bi vê pêvajeyê va girêdayî va rewşeke em dikan erînî binirxînin û em dixwazin li ser vêna ava bikin ev pêş bikeve yani ev pêvajoya wek de facto agirbesekî ku çêbûyî şerê giran hinek rawastiye tevlî ku gelek bin pêkirin hene gelek caran cîbcî hinek şer çê dibin eger ne direkt bi alî bi destê rejima Türkiye lê bi destê hinek grupên ku buwan va girêdayî li ser erdî gelek bin pêkirin têne çêkirin. Bu em dixwazin rêl pêşê va mijara hemû bikirin. Em bar dikin ki diyaloga ku niha Şamê ra çêt bi pêş dikeve. Rengî ku tansiyona niha kêm bûyî danê eskerî de hemû bandora va pêvajeyê aştî û civaka demokratîkê ku Türkiye Bakûrî Kurdistan dest pê kirî em barin ev ji encamê wî nane. Pirsekî dawîn li we bikim. Yani li Tirkiye taybet hükümet her tim propagandayekê bi vî rengî dike ku Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo Tirkiye tehdîteke, riskeke.
هون بریا آژانسا مزوپوتامیایی ji gelên Tirkiye re divê mijarê de dikarin çi bibêjin? Yani ev gotin tim bir şekli gotin tabi ticari nerastı yani. Bir şekilde kat'i em nerastı binin. Rejima Türkiye zihniyet ve akliyet oyuna ama her tim ji bu xwe Kurd û çareseriya pirsgirêka Kurd ji bu xwe tehdît eke dibînin. Çünkü kumara Türkiye avabuna oynar li ser bê zihniyetê avabû. Li ser înkarkirina Kurdan, înkarkirin mafên demokratîk, durxistina wan. Vêca demek ku pirsa Kurd, mafê Kurd dikeve rojevê ji bo xwe tehdît dibîne li ser ewlekariya xwe netewî. Ev narast e tabii, ticari narast e. Yani em dibêjin eger Türkiye bihêz bibe, bi çareseriya pirsgirêka Kurd bihêz bibe. Bi qebûlkirina Kurda mafên Kurda wê hêz bibe ve di dîrokê de gelek nimûne hene hatine îspat kirin û her tim pêtê nîqaş kirin. Ji wê niha mijara me di Bakur Rojhilatê Sûriyeyê Qesedê dibe, YPG dibe. Tu carî ev hêz ji bo Tirkiye nebûne tehdît. Şerê ku me kirî li dijî Daeş me şer kirî. û eger êrişek li ser me hatiye kirin, li ser herêma me hatiye kirin, şer hatiye kirin. Eger şerê me bi aliyê Tirkiye re çêbûye, di nav axa Sûriyê de çêbûye. Ber ku êrişî mekirine, di nav axa Sûriyê de êrişî mekirine. Me tu şer li pişt sînor bi Tirkiye re nekiriye. Ji bo vê jî yani wekî ku ew dibêjin tehdîdê tu carî va rastiya vêna nîne. Divê de vî aqilê berde. Ku êdî bibîne kî Kurd jî weke pêkhateke resenin yê herêmê mafê wan rewa hene. Divê ba mafên xwe bên misûgerkirin divê kî ew jî weke netewin dîtir bi hev re di nava Daînistan tên di nava jiyaneke hevbeş da bin. Yani ew siyaseta ku tim Kurd û netewin dîtir li derba hîştin li ser wana siyaseta qirkirinê, tunekirinê, înkarkirinê bêmeşandin ev siyaset encamê wê ve Türkiye bixwe bibe dawiyê. û rastiya vêna îro derdikeve pêş ku ew rejîma despot, înkarcî, merkezî yê ku xêrî xwe qebûl neke, ew rejîmê dî dawiya wê tên ne mimkun e heta dewam bikin. Ji bo vê jî em dibêjin yani îro Tirkiye pêwîstekî va zihniyet û siyaseta xwe li hemberî Kurdan û taybet ji bo Bakur Rojhilatê Sûriyê divê bigore. Belê spas dikim ji bo ku we mazûvaniya me kir. Belê temaşevanên hêşa me îro bi Birêz Bedran Çiya Kurd re geşedanên dawîn nîqaş kirin. Heta bernameyek din dembaş